icubahiro n'ikibi cyawe muri uyu mugoroba. Dushimye izina ryawe no gukomera kwawe. Bidutishije uyu mugoroba wo gushima izina ryawe no kuvuga imbaraga zawe. Asandi kubimaze gutambukira hano, indirimbo zaririmbwe, ijambo rimaze kuvugwa, buri kimwe cyose cyabereye hano mana, n'ibindi bigiye gukomeza byose ni ukuvuga izina ryawe. Ndakwinginze ngo uzubane nanje muri uyu mwanya ndetse na bene data twicaranye hano, kugira ngo icyo washatse muri uyu mugoroba gisohose, maze ubwami bwawe aribwo bwumvikana hano. Cyubahiro n'ikibi cyawe none n'iteka ryose. Amen. Bwana sifiwe. Dukomere Imana amashyi menshi. Twongere dukomere ijambo ry'Imana amashyi. Bishop arakoze, Imana imuheze umugisha ku ijambo yigishije. Atubwiye amagambo meza y'impanuro meza cyane. Nahise sanga menshi yagiye yakoraho nari nateguye. Nayo mpamvu ndaramya Imana cyane mu kuririmba, kubera kuko amenshi yanje bayavuze. Imana iguheze umugisha. Twongeye kandi gushima ku bwa kazi yanyu muduhaye hano mu materaniro, itorero rya Foursquare, Bishop n'abandi bashumba bakorana, revera ba pasiteri ndetse n'abandi bakozi b'Imana bose mukorana kuduheza uyu mwanya. Tubiheza agaciro cyane, kubera kuko si bisanzwe, nubwo twahora tuza buri wa gatatu, ariko si bisanzwe twebwe kugira ngo tubibone tuza tubisengera. Rero iyo umuntu abibonye biheza agaciro. Iyo mudutumiye tuba twumva tuguwe neza, kuko nako tuba twabisengeye. Tuba dusaba Imana kuko igomba gukora icyatumye, igaba ariyo mpamvu binjiramo mukaba mwodutumira. Kubona Bishop aho ari naho ndi ntibihuye, ariko yanandikira agaca bugufi kumva kuko hari icyo Imana iri gukora. Rero Imana iguheze umugisha. Turabyishimira kandi hagati aho umuryango wawe tubaheza mpore kubwo kubura umubyeyi. Ni mwisi twese niyo nzira, mukomere cyane. Ndashimira Imana kuko abakozi b'Imana twahuriye hano. Ndashimira Imana ku bwa revera iwacu Nairobi, Pastor Bizimana. Ndamwishimiye cyane, ni umubyeyi, ni n'umushumba wanje. Ndakwishimiye kubana nawe muri aya materaniro. Evangeliste Ruboneka kuva Nairobi na Beyana inamurangije hano. Abandi bose b'i Nairobi bacu bari hano, bahaye kaze ngo Imana ibaheze umugisha. Dishimira inshuti n'abavandimwe, mwene data Kimazi. Si ukwe warabuhinduye, nje nari nzi ngo buzaba mu kwa gatanu kuriya kwashize. Sawa, Imana izabaje imbere. Ndakwishimiye cyane. N'abandi muri rusange mwese ndabishimiye ngo Imana ibaheze umugisha. Pianiste Aimable, ndakwakira, Imana iguheze umugisha. Tugiye gusubiramo. Simbabwiye se ko amenshi Bishop yavuze. Twaje kurushanwa se. Ndavuga utundi yasigaje tukenimara n'icari. Niko bimeze. Bwana sifiwe. Zamurira Imana icyubahiro. Hallelujah. Amen. Mwongere mutambuke kandi. Aimable azabera amateraniro, Imana imuheze umugisha. Mwongere mutambuke duhudumiyeho. Ndaganira ijambo rivuga gusa ngo mwitegura ubwami bw'Imana buri hagufi. Mwanya mutoya gusa. Tuza gukomeza. Ngera uducurangire dushimira Imana yaturinze iminsi yose. Hano umunsi nakubonye sangura hebuje we. Sangura hebuje we. Ineza yawe Mana jewe irambagije. Hano umunsi nakubonye
ineza yawe Mana haleluya katira huje ineza yawe Mana Mana haleluya ineza yawe Mana irahebuje hari umunsi nakubonye sangura haleluya ineza yawe Mana werirahebuje ineza yawe Mana urirahebuje hari umunsi nakubonye Mana sangura hebuje hari umunsi nakubonye Mana sangura hebuje ineza yawe Mana oh iratangaje we hari joro nakubonye Mana we sangura hebuje hari joro nakubonye Mana we sangura hebuje we ineza ineza yawe we zamuka umva bana aiwa Mana we sangura hebuje we ibuka toma la cifra de acá Madonita a mi nivel ineza yawe Mana ayawa wumva wasuruwe tura Yes! Ayawa! Tema! Hey! Ineza yawe Mana icyari Imana baheze umugisha. Singiri
duhereze Bosco mikoro ze kudufasha gusoma ijambo ry'Imana. Ku mutwe n'ibiganza no ku birenge bye atonyanga amaraso ngo atwerere imbuto, imvura n'imeza imbuto zisiwe, amaraso akameza ngo izo mu mutima we. Ku mutwe n'ibiganza no ku birenge bye atonyanga amaraso ngo atwerere imbuto, imvura n'imeza imbuto zisiwe, amaraso akameza izo mu mutima we. Tema uzaja he mugenzi turabimenya se we, uzaja mu kigega cyangwa mu muriro we, arere gutinda wihane nonaha, uyu n'umunsi mwiza wo kwemererwamo we. Umva damu ya Yesu we, damu ya Yesu we. Tikisa mambo gani baba? Huduma, 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 huduma. Tegana we. Damu ya Yesu we. Zamuka, zamuka, zamuka. Umva, umva. Tikisa mambo ondima ota. Libre de varie. Soma igitabo cya Mariko mwishyari. Koheza Imana icyubahiro. Haleluya, haleluya. Uzamufata mikoro mu baking za haleluya. Tugiye gutarama mu izina rya Yesu. Zamurira Imana icyubahiro. Haleluya, haleluya. Haleluya. Kongereka. Prime etome. Tombe na velarides. Sokini banda la fisabre de. Haleluya! Haleluya! Bwana sifiwe. Tikisa mambo. Aka karirimbo kamzukiyemo cyane. Kavuze ngo imvura ngo nizimeze imbuto zisi. Ariko ngo amaraso ya Yesu Kristo niyazameze imbuto zo hehe habe niyo wonywa nire intuza yose tiyokweza imbuto zo mu mutima. Ariko ngo amaraso ya Yesu, damu ya Yesu ni ifumbire ikomeye cyane izayeza imbuto ziki zo mu mutima. Haleluya, haleluya. Mariko igice cya mbere murongo wa 14 no wa 15. Bosco nadusomere. Mariko 14 no kuri 15. Igice cya mbere 14 no kuri 15. Mariko dusome yego gice cya mbere 15. Nuko bamaze kubohesha Yohana nuko bamaze kubohesha Yohana, Yesu ajya i Galilaya. Yesu ajya i Galilaya avuga ubutumwa bwiza bw'Imana ati. Avuga ubutumwa bwiza bw'Imana ati. Igihe kirasohoye. Igihe kirasohoye. Ubwami bw'Imana buri hafi. Ubwami bw'Imana buri hafi. Nuko mwihane. Nuko mwihane. Mwemera ubutumwa bwiza. Amen. Mwemera ubutumwa bwiza. Amen. Uyu ni Yohana Umubatiza bari bamaze kuboha. Matayo igice cya 10 urasoma kuri 7 uze gusimbuka usome 23. Yavuye mu gituro aja mu ijuru ariyo
icaranye n'Imana tumushime n'umukiza kandi ubwazagaruka we kutujana mu ijuru we tuzaririmba tuti monde kalasi n'umukiza we yabambwe yarangije we ibyo kuducungura we ati birarangiye tumushime n'umukiza we munyemerera tugatanga haleluya haleluya Bwana sifiwe timiza nyuma y'aya magambo bishop yaramaze kutubwira ni mwihana ubwami bw'Imana buri hagufi ubwami bw'Imana buri hagufi uzaza ntagitinze kandi aje kujana itorero ubwami bw'Imana buri hagufi ubwami bw'Imana buri hagufi ibyo tuvuga nubwo mutabzu ibyo dukora nubwo mutabishaka amagambo tubabwira nubwo mudakeneye kuyumva uzica amatwi ubwami bw'Imana buri hagufi ubu mukire ubu mukene ushonje cyangwa wahaze takizobuza Yesu Kristo kuza kujana itorero igihe ni kigari saha nigera umunsi nugera azosange visa yawe yasohotse ubwami bw'Imana buzazamuka azosange wasohoye CFDD yo gukora ubukwe ubwami bw'Imana buzozamuka azosange ico gitondo warayudepoje ukabona akazi takizobuza umugambi w'Imana gusohora ni mwihana ubwami bw'Imana buri hagufi haleluya amen turi kumwe yeme atukuze mukombose haleluya ubwami bw'Imana buri hagufi yavuye mu gituro aja mu ijuru ariyo yego icaranye n'Imana nongera sibre tumushime n'umukiza yavuye mu gituro aja mu ijuru ariyo nongoro banda tangu numesiri baroka n'Imana we tumushime n'umukiza haleluya haleluya ubwami bw'Imana Yesu atoranya intumwa ziwe arababwira ngo nimugende arababwira ngo niyo barenganyiriza mu mudugudu umwe ngo muzimuke muje mu wundi mudugudu arababwira ngo nukuri kimuzoja guhetura imidugudu ya Isiraheli ngo umwana w'umuntu ataragira gute ataraza umwana w'umuntu ataraza nukuri kwima umwana w'umuntu ataraza niba bacambira muri uyu mwima amatwi babatuke bababwire na ariko mwigisha inzira y'ukuri n'ubugingo mubwira abantu ko ubwami bw'Imana buri hagufi arababwira ngo mbasize hagati mu maseka bazobagirira nabi bazobatoteza bazobatuka bazobica bazobatesa ariko nimukomere timuzoja gusoza imidugudu yose ya Isiraheli umwana w'umuntu ataragira gute ataraza ubwami bw'Imana buri hagufi ubwami bw'Imana buri hagufi ibyo ugitekereza ugikora ukibwira ngo uzohindukira uriya mwaka cyangwa ukavuga ngo ejo uzohindukira wanga kwihana none ukabikira ejo tuzeje uko zoramuka wanga kwihana uyu mwaka ukabikunda umwaka utaha tuzi kuzogeza umwaka utaha wanga kwihana mu mugoroba ukibwira kuzihana mu gitondo buzoja guca ubwami bw'Imana bwatugezeho utangire wibaza umubabano kuri bajya twabana ku mirimo baboneka nk'abizigirwa babuze amazina yabo muri ca gitabo bavuga ati mwami twara abakozi bawe
bati nimumve imbere mwabivume mwanjyagamwe birababaje kuja mu muriro bati nimumve imbere mwabivume mwanjyagamwe noze kayibanda birababaje kuja mu muriro haleluya birababaje bamwe bazitera hejuru bitagikunze igitabo cyaruka kiza kivuga ngo nyirizu nahaguruka gakinga ngo nibwo bamwe bazotangira gukomanga ku rugi ngo babwire ngo nimumve imbere mwabivume mwe simbazi sinigeze no kubamenya ati nimumve imbere mwabivume mwanjyaryamwe birababaje kujya mu muriro Bwana sifiwe amen zamuri Imana ishwe haleluya yazikoze bishop yakoze ku ngeso zose nariko soma kiriya gitabo cya Timotheo bushize nabivuzeho hano cya Tito sorry Paulo abwira Tito ashaka kumuheza aramubwira ngo abantu uzoheza inshingano bitorero aramubwira ngo uzoheza umugabo ufite umugore umwe icyakabiri aramubwira ngo uzoheza umugabo ufite abana babizeko bahakikishe ko abana arabiwe Bwana sifiwe soma igice cya mbere Tito igice cya mbere shingano ngo icyagatatu ngo azaba ari umugabo udaheheta umugabo utaje mu mazu y'abandi umugabo utatereta abagore b'abandi uwo mugabo ngo akwiriye inshingano z'itorero mavuno mengi yameiva watenda kazi ni wachache lazima nimtumikie mavuno mengi yameiva watenda kazi ni wachache lazima nogela sibre de kasomba zamurira Imana ishubahiro haleluya abaruko bazaba bameze abo ngabo ariko dufite bamwe bitwa intumwa bafite abana hanze nabavuga butumwa ariko bazariye mu mihanda nabashumba ariko bafite abana bo hirya ntagira biwe uwo ntiyemeje inshingano zo kuyobora umurimo niyihana ubwami bw'Imana buri hagufi arebe ko nawe yosha mu bana mu bandi ubwami bw'Imana buri hagufi azaca haciye ngo nguriya se ngo agira abana hariya hiki Bwana sifiwe Amen. Cyagusoza haleluya ubwami bw'Imana buri hagufi nyuma y'ibi zose turimo zisi zabitwirukansa bikatwihutisha tumenye kuko igitondo kimwe ubwami bw'Imana buzotwegera arababwira ngo muzenguruke imidugudu bazaba bagukura muri uyu uje mu wundi bakwirukana muri Kimironko uje muri Kicukiro binjire mu turere ugenda mu midugudu ubwira abantu ngo nimwihana ubwami bw'Imana buri hagufi niko Yohana yavyanditse aravuga ngo ufite ugutwi niyumva ivy'umwuka abwira amatorero ubwami bw'Imana buri hagufi hari umunsi umwe bizorangira muri rimwe yaravuze ngo buzira ariko ntibuzaca buzaca ariko ntibuzira uwo munsi abera tuzamuka uwo munsi hazazugwa bafiriye muri we ave mu bituro nk'umucunguzi we bazahurira mu ijuru n'abazaba bariyowe nzaba mpari nanje sinzaburayo ubwo azaza ahamagara amazina yawe bose we mu gitabo cy'ubugingo yemewe nokela riba sombre
Yesu databuja nzamukorera mukorera ndacogora we gwiza ubutu n'urukundo mfitiye we maze imirimo yo mu isi ngo azampa nini irangiza we azampamagara ngende mu ijuru we ubwo azaza Yesu imirimo komera ribanda Colombia deriveta mbona Senegal Haleluya Bwana sifiwe ngo nibwo nzumva izina ryanje nkitaba uwo munsi ngo hazuzugwa bapfiriye muri Yesu Kristo uwo munsi we hazozugwa bapfiriye muri we bava mu bituro nk'umucunguzi Imana we bazakurira mu ijuru n'abazaba bariyo we de la cotemba la simbre de ka non veka simbre de kashine azaza bageze amazina yabe bose haleluya haleluya mugitabo cy'ubugingo Yesu muzima we haleluya Bwana sifiwe haleluya amen cyari neza uzawishara ukabona izina ryawe ryanditse mu gitabo cy'ubugingo uwo munsi ngo azohamagara amazina muririnzi yaravuze ngo mbega amazina yanje yanditswe muri ico gitabo cy'ubugingo aravuga ngo hari Imana niba naragucumuyeho umbabarire ngo ari ku izina ryanje ryanditswe mu gitabo cy'ubugingo ndi hafi kurangiza urugendo kwanje hasigaye gato maze mbone Yesu nendo kisela riba tomela riba koshime tungu nazima mubwira bagaye gusubira inyuma we imibabaro yo muri uru rugendo zamuri Imana ishuba haleluya 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 Bwana sifiwe amen ubwami bw'Imana buri hagufi nimwihane uzaza ndagitinze kandi ngo aje kujana iki itorero niko bimeze mfite ugutwi niyumve haleluya Yesu Kristo azokubaza umunsi uzowinjiye mu rukiko gitabo niko kivuga mu gitabo cya Petero ngo umunsi w'urubanza uraje kandi ngo uzahera mu nzu y'abizeye bazokubaza ngo wa munsi runaka yatambutse imbere yawe yigishije aya magambo yavuze aya ngahe ugutwi kwawe kwatahanye iki bazobikubaza ntabwo guhagarara hano imbere yawe ari fieri ufite urubanza we wazanye ugutwi kwawe n'aha ukaza aha ushize nabivuzeho mu kabiri narabwirije mu kabiri nariko mbwiriza hejuru y'ijambo ngo Mana uhembura umurimo wawe ndababwira ngo ibi twiyemeje zo gufungura kabiri tuja mu gatatu nta gitana muturi mu gusiba ariko ugasanga abantu nigo baba bakora ibyaha kurenzaho kandi nta munsi dusiba mu materaniro dufite urubanza rw'iyi minsi twashinze yo gusenga ariko tutayitunganikiye ntawo haraho bampamagaye noneho ngo nanakazi rimwe basiga baseka sinabonye umwanya gusa ariko naho harahari kuwa mbere suri kazi rimwe bamwe ntibabimenye kuwa mbere barampamagaye harahandi ngo haba amateraniro kuwa mbere noneho ndareba nama mbona neza icyumweru cyose kirashize kuko kuwa gatandatu naho namakwi sayandi materaniro se muri bibye yaravuze ngo ntaco tuzireguza ngo erega nabo bari abantu nkatwe yabivuze bishop aravuga ngo nta kindi gihe bavuze Imana ngiki ariko nta kindi gihe abantu bagomeye Imana kakino gihe kuwa mbere kuwa kabiri kuwa gatatu kuwa kane kuwa amateraniro tugasoza ku cyumweru tukongera tugatangira kuwa mbere niko bimeze
sigaho baza umuntu yewe ko nakubuze tuzobonanira ngo mu gatatu ko maze iminsi naragushatse uba ngo tuzohure na kabiri mu kabiri habaye nko muri restaurant n'iryari bizagenda gute tuzoganirira ngo mu kabiri akabiri niko kabaye ibintu agatatu niko kabaye ibintu akane niko naho ubuze umuntu wese ngo ese ko nakubuze twobonana ryari ngo reka turebe ngo tuzobonane mu materaniro kwa gatatu mu materaniro ntibaza bahabonanira kubera iki iminsi yaradushiranye kandi shirana twibwira ngo turi mu materaniro ariko abantu biteye ijuru umugongo nimwihana ubwami bw'Imana buri hagufi uruno rubanza dufite tuzobazwa n'Imana izo zikuzanira amateraniro yo kuwa mbere yagushira imbere izana yo kuwa kabiri niba warayasibye yagushira imbere ikubwira ngo nugusimbutse ya dore ya na gatatu nayo wari uyarimo nusakuza cyane ikubwira ngo nakane tubabone dore ya kuwa gatanu wari uyarimo uzire guziki ta Imana itatugiriye uko gako turagira gucyo na nijoro hari ibitaramo mu majoro hasigaye haba ibitaramo izakubwira ngo wabuze amanywa ubura nijoro kandi wibwira ko uri mu gutarama hangane ndasoje nzona tahejo uzihangane basezera tuzongera duhure niba Yesu ataraza Bwana sifiwe ubwami bw'Imana buri hagufi tayandi makuru isi igeze ku ndunduro yayo isi igeze ku iherezo ryayo iradandabirana nk'umusinzi kandi izogwa ntizongera kuzuka n'ibicu mu kirere kandi amaso yose yisazamureba we azahemba umuntu ibyo yakoze byaba byiza byose ndetse n'ibibi azahemba umuntu ibyo yakoze we byaba byiza byose haleluya imfatiro zose z'isi zirashaje kandi igicumuro kirayiremereye we iradandabiranye nk'umusizi kandi izogwa ntizongera kuzuka abategereje Yesu mwihangane kuko igihe cegereje Yesu akaza azaheba nuri ntama mwihene abakiranutsi bazaririmba azaroba nuri ntama mwihene zomekarideva haleluya dorarazana n'ibicu mu kirere mama we kandi amaso y'isi yose azamureba azahemba umuntu ibyo yakoze byiza we zaba byiza byose ndetse n'ibibi we azahemba umuntu ibyo yakoze zaba byiza Yesu muzima ndetse n'ibibi we dorarazana n'ibicu mu kirere kandi amaso yose azamureba azahemba umuntu ibyo yakoze zaba byiza byose ndetse n'ibibi azahemba umuntu ibyo yakoze zaba byiza ndetse n'ibibi we ifatiro z'isi zose zirashaje kandi igicumuro kirayiremereye Bana we iradandabira Yesu muzima we izongera kuzuka haleluya iradandabirana kandi izogwa ntizongera kuzuka we ihane mwisi haleluya zamukasha Amgozi imisi zamara mpumeka nubwo imisi isigaje kw'isi ariko niba ari myinshi ntizakubuza niba ari mike ntabwo izakubuza iminsi yanjye
ntizapfuza iminsi Yanje ntizapfuza iminsi yanje ntizapfuza Iminsi yanje ntizapfuza we Iminsi yanje ntizapfuza we Iminsi yanje ntizapfuza we Iminsi Mana tabara umurimo wawe ma Hallelujah, hallelujah. Yo bimenya ngiyana Ye baba we Yo bimenya Tegara Ye baba we Ye baba we Yo baba we Yo bimenya we iyo mbimenya nkihana we Bati baba we Yo bimenya ngiyana Yana Ye baba we mana we Iyo bimenya ngiyana turatarana mana Ye baba we Iyo bimenya Tegara we ila otetala bime sala kampila fo etalona Hallelujah, 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 hallelujah. Si mimi ninasema ni baba yangu anasema mana we Hiyo we must come on Hakika Mungu ni mwema Ye mama we Iyo bimenya ngiyana Hatima muhagarare hano muze kuguma hano baze no kudusengera babwirije numva kizagahinda n'ubushize nabibabwiye na kabiri nabwiye abantu ndababwira ngo nkeneye Imana iduheze umwuka wa Eliya wifuhe by'umurimo w'Imana bashumba baze kudusengera urubyiruko twebwe tuzoyobora itorero ry'ejo tuzovuga ubutumwa bw'ejo mubwire Imana itumanure reve bisho umwuka wifuhe wa Eliya wo kugirira ifuhe umurimo w'iki w'Imana umwuka wa undi Eliya yababwiye ngo muzoze nanone gatuje kwerekana Imana nyamana muza duhurire ku musozi w'i Karumeli twerekana Imana ikora kubera ikariya nagahindo ku murimo w'Imana yaragize rero natwe mugomba kudusengera Imana ikatwambika imbaraga ikaduheza n'umutima nk'uwa Eliya wo kugira ifuhe ry'umurimo w'Imana tukimura icyaha mu rubyiruko rungana natwe kamvuga rino jambo bushize nari ndi ku musozi ndi gusengana n'umwana w'umukobwa ambwira ijambo numva umutima wanje uranezerewe umwana w'umukobwa arambwira ati umbabarire ati nakundanye n'umuhungu iryo jambo ryaranshimishije cyane ati nakundanye n'umuhungu indya amafaranga ye ariko ntitwashakana buri gihe iyo ngiye gusenga umutima uzundeka buri gihe uko ngiye gusenga umutima uzundeka
ukambwira ngo nubwo bitagenze gutya ariko wari amafaranga yuriya muhungu. Arambwira ngo none ubwo ngize Imana tukabona mbabarira. Ndamubwira ati wa mwana ukoze ikindi cya abantu hano abandi bo bamaze ibintu bamaze. Umuntu ari mu gutwara imodoka atagira n'umu agent wa MTN, ukaza wibaza iyo zavuye ukazibura. Yego Imana yo bikora yogira neza, ariko ubaririje inzira zaciyemo zimwe ntizazanywe n'amahoro. Iryo jambo riranshimisha. N'ubu uwo mwana w'umukobwa ko ndamusengera mubwira ngo Mana uzomuheza urugo rwiza, kubera gusa wagize uwo mutima wo kwicuza ukamenya kuko wakoze ayo marorego warigize abandi ntizari uzawe wararenganije. Ijambo niko rivuga ngo ubonye ishano wowe uriganya utarariganijwe. Gitabo cya Yesaya, uriganya ngo utarigeze urigana ukanya gutaranyazwe ngo ubonye ishano. Aricuza. Ico kintu kiri mu rubyiruko rwacu rw'abahungu n'abakobwa. Imana yo mu ijuru itwambika imbaraga nimara duheza umwuka w'ifuhe wa Eliya wo kugirira umurimo w'Imana. Dusengera umurimo w'Imana, tugira ifuhe ry'umurimo w'Imana, dutakira Imana. Kumuvije nkakiriya kintu Bishop atubwiye ngo uriya mwana w'umukobwa wasinye ngo ara umuhungu. Noneho nahumye nahetse noneho azi iminsi mbwiriza ariko ico noneho kirandense.